जिनेवा छिगु नेपा अथेहे थोइ नेपा दुनिया सोनिग अथे थैगु ये यला बोखोप थोइ सोनिगले जिनेवा तेगु मौलिक संस्कृति प्याक्ल कथाया खनिदु नेवा नख चख वो थिथि सम्पदायना नेपाय मसिका हलिमे थ्यङ्क नदु अथे जुया नेपा देया त बहुजाति बहुधर्म वो संस्कृतिय दे थका न थ्यागुया जोजलपा छिगु नेपा च्यानल न्या भया जाछ नेवा मसिका स्वयसना दिपी सकल सको मे फाज मेजु पिन्त तुनुग्ल निसे लस्कु सेना चना जी अनुषा महालक्ष्मीया परम भक्त जुजु गुण कामदेव नेपाल सम्बत 107 ये वो यलदे देखि थुङ्का थिथि थासे शक्तिपीठ स्थापना एना खड्ग जात्रा अथे थैगु पाय जात्रा चलन न्याकुगु ख थैगु ख लिच्छविकालीन ग्रन्थे उल्लेख जुयाजङ्गुदु थतेहे थौये जाजो सजिमिस नेपाल सम्बत 444 जुजु हरिस्य देव देवी तुलजा भवानी या त सिमरोन गध येदे दुतहे थुङ्का थो जात्रा मोनी बले सञ्चालने हगु ख थाइसा थोयान नापा थोगु जात्रा चैत्र दशैं बले न्याना जङ्गु ख थैगु थापुदु स्वादिस थोइ पाए जात्रा विषयले तय रानगु छगु विशेष रिपोर्ट श्री महालक्ष्मी देवी या परम भक्त जुजु गुण कामदेव नेपाल सम्मत 107 ये वो यल दे देखि थुङ्का थिथि थासे शक्तिपीठ स्थापना याना खड्ग जात्रा अथे थैगु पाय जात्रा चलन न्याकुगु ख थैगु ख लिच्छविकालीन ग्रन्थे उल्लेख जुयाजङ्गुदु नेपाल सम्मत 444 जुजु हरिस्य देव देवी तुलजा भवानी या त सिमरोन गण ये दे दुतहे थुङ्का थो जात्रा मोहनी बले सञ्चालने हगु ख थाइसा थोयान नापा थो पाय जात्रा चैत्र दशैं बले न्याना जङ्गु ख थैगु थापुदु थिथि धार्मिक ग्रन्थ तेके उल्लेख जुयाजङ्गु अनुसार खड्ग या त छगु शक्तिय प्रतीक कथा या त गुदु उकी जुजु तेस परापूर्व काल निसेहे शक्तिय प्रतीक कथ तुलजा भवानी नाप खड्ग या त न पूजा यागु चलन न्याका वगु ख थैगु कथन्दु थतेहे मोहनिया महानवमिया दिही खुनु तुलजा भवानीया खड्ग जोनीगु जिम्मा जल ल्यागु लिक्कस लागु हौग द्वाया थङ्गु खलते त बिया तगु खनेदु पायो जात्रा सुरु जे नेव अथे थैगु महाअष्टमीया जाने यल ल्यागु या मु चुके श्री तुलजा भवानीया देगले स्थापना एना तगु खड्ग सोपु आचार्य पाखे विधिवत पूजा या थुङ्का हौग द्वाया थङ्गु खलय सोम बुथ्या दे त ल लाना बिगु ख अनली मुआली बाज का बाज वो न्याखी बाज नाप खड्ग जोना त पिसक्ले थस्खेल स्थित श्री महालक्ष्मी स्थाने बनिगु ख थोइ इले भे छुन कथया खत अथवा दाग मधुबी मेन जोना बनिगु खनेदु थुकुनुहे जाने ल्यागुई न्य मेथु ल्यु मेथु वा स्वर्ग अथवा नर्क बनिगु थका सोम मे बाकीगु चलन नदु थुकी भोति काइपी पायते मोल हुया लालुसी थेना निसी याना नीति नियमे जोने माथाई अनली महालक्ष्मी यानिहने सोपु खड्ग स्थापना याइसा ल्याकुया मूल पुजारी पाखे विधिपूर्वक विशेष संकल्प याना पूजा पाठ याई
थोहे इले खा हे दुगु फैव मु चुक हगु मे नापयना पञ्चबली नबी महानवमी खुनु सुथनाप्पा पूजा आदि सक्ता बितेको च्याका छमेसिया मे छौको बिया का बाज वो न्याकी बाज या ताले छगु विशेष प्रकार प्याख केना थु जात्रा या सुरुवात यही नाप खड्ग जोना त पिन थपिनी मखाका लिउ वनी अनली महालक्ष्मी देग व नाप्प चोङ्गु झिन्निगु शक्तिपीठ स्थापना नातगु तबुख्य चाहिला ससमा आजु वंगल सीमा तुदिख्य साजाख्य जुजु लगख्य या पेकाली थिनी थथे चाहिला वैबले बाजाउन थानावगु खन्की फैसा साजाख्य लिक्को थिएन कि बाजा थाय मजुगु वो महासे वे माथाई पायो जात्रा लगख्य या दोबाते थिएनी म मे छौको बिया त म व्यक्ति न्याके बाजा या ताले छगु प्याक्लो कथ या प्याख हुले मागु खनेदु थथे प्याख हुले गुछोले थाय सोया पेचा न्याचा तक्क चाहिला हुले मागु खनेदु नाप को बिया तगु मे छौ या लाथेना थाय थासे छ्या मागु चलंदु थथे लाथेना छायागु थैगु ले चोपी भूत प्रेत व 50 ते त छागु ख थाई मे छको बिया तैम व्यक्ति जे जन्य जिना छेने बेटाले जिना तैसा स्वामानको खया तै अथेहे खड्ग जोना त पेसो मेसियान तपुली पुना उकी देवने बेटाले जिना स्वामाको खया तगु खन्के फै वे कपिने लाखाङ ह्या मज्यु थाई थुगु जात्रा स्वेत थाय थास आपन व्यक्ति त वेगु याई थो जात्रा नेवा समुदाय छगु मौलिक वो व्याख्न कथय जात्रा ख झि नेवा तेगु मसिका बियावगु खनेदु दिगु ख परम्परा निसे न्याना चंगु धार्मिक वो सांस्कृतिक महत्व जागु निवातेगु मौलिक पन्दुगु जात्रा खड्ग जात्रा अत्यथैगु पाया जात्रा विषयले छगु रिपोर्ट आधासा ज्याजुले दिपाय इजित्यंगुदु दिपाली पहाक्न थै विषय पुवंक रिपोर्ट स्यादी फै उखी आयत पलख दिपा पछि त हाक्न छक ज्याजुले लस्कु सेनाजना छिस सयासा दिगु ख ज्याझो नेवा मसिका जिमस थौयागु ज्याजुले नेवा समुदाय छगु ब्याक्ल कथय जात्रा पाए जात्रा विषयले तयार यानागु छगु विशेष रिपोर्ट नेहब्याजनागु ख आधासा सयादिस थै विषय पुवंक रिपोर्ट
अतिहे प्राचीन वो मौलिक पायो जात्रा नापा टिका तगु जुसान आहकन सञ्चालन नै हगु खनेदु थथे बाजा काचा सहित पायो त थती तंग हौग त्वा जुजु ल्याकु थेनी ल्याकुई तक थेनीकु छोले ले न्यायपुकेया नीति मनोदेश पायते त ह्याकेगु याइसा पायते सन इमित लिनायंका खड्ग प्रहार यागु कोसिस याई थथे लिनायंकी बले पायते त जोनी बेसहायक तन नाप भनेगु याई थथे ह्याकु व्यामम ल्याकुई थेनी थथे खड्ग जोना त पि बाकीगु जुया हे थो जात्रा या त पाय जात्रा धागु ख खड्ग धागु छगु ता हकगु चातुगु लाब ख थो छगु परम्परा निसे न्याना जंगु धार्मिकको सांस्कृतिक महत्व जागु जात्रा ख थुगु जात्रा नेवाती बस्ती दुगु मेमेगु ट्वालेन थथगु परम्परा अनुसार न्याका बोगु खनेदु थथे पायो बाकीगु छोले खड्ग प्रहारिया तेनकी निगु पक्षे तथुई नापुन जुय गुली हौग मंका खलया सदस्य देश स्वयंसेवक व्यवस्था याना सुरक्षा ब्यावगु खनेदु गुकियाना पायो जात्रा श्वेत व बिनी अतिहे न्यायपुया चोनिसा मेखे मु चुकाया न्हने चोंगु तगु गन्थाना चोनी थो गया थुनी गुन्जायमा जुया जंगु ल्याकुया लक्सा वो मोहनीय रौनकता अचन बोलना चोनी थथे पायो जात्रा मु चुकाया ढाका न्यने थेन्ने वो पायो खलया देवाली गुथिया थकाली नकी वो मु पुजारी खड्ग जोना तपी अतिथैगु पायते जख त्वा देवा जाका पूजायाना कलश जल ह्याका विधिवत रूप स्वागत याना मुचुके दुतयंकी मुचुके दुने चुकय दथुई स्थापना इना तगु इता भाजुया देग स्वकतक चाहिका तलेजुया मु पुरोहित पाखे खड्ग पूजायाना पायतेगु लातङ पोकया मुछे अतिथैगु तलेजु भवानीया प्रतिमाया जख स्थापित याई अनली पायो जात्रा गुहाली यापी सकल सदस्य तेत श्री तुलजा भवानीया प्रसाद स्वरूप लाभाग भिगु चलन्दु नाप तंगु खलया थकाली नकी मेजु 84 व्यञ्जन जोरे याना यल ल्याकुया जीवित देवी कुमारी या त भोजन याके मागु प्रचलन नदु थथे कुमारी माजु या त भोजन याके गुछोले थकाली नकी नाप छम गुहाली याइ मन दै निवाते सथुकिया त कुम पूजावनी गुथाई थोछगु प्रथा ख थथेयाना परम्परागत ऐतिहासिक व सांस्कृतिक पायो जात्रा सम्पन्न जुई नेवातेगु मसिका वो मौलिकपन दुगु थजागु मुवंगु संस्कृति छिगु देया नीति छगु गौरव्य चिख गुकियाना जीव छिगु पहिचान दे दुने जक मफुकी दे पिनेन उति कहे दु
सोयादिल निवातेगु बस्तिदुगु थिथित वाले परम्परा निसे न्यानावया चंगु छगु मौलिक कथय जात्रा खड्ग जात्रा अथिथैगु पाय जात्रा विषयले तयारी नागु छगु विशेष रिपोर्ट थुगु ज्याझ नेवा मसिका छित गठेताल अथेहे थुगु ज्याझ छिस प्रत्येक बुधबार बनिस गुताइले रिपिट टेलिकास्ट शुक्रबार निनेसे निताइले वो हाक्न प्रसारण सोमबार सुतेसे छिताइले छिगु नेपाल च्यानल मार्फत स्यादी फै वहे कथ थुगु ज्याझ छिस छिगु नेपाल च्यानलले एप प्ले स्टोर व एप स्टोर वना डाउनलोड देना सोयादिस नाप थुगु ज्याझ छिस छिगु नेपाल च्यानल युट्युब न सोयादी फै छुना कथया छ्यात सुझाव्या नीति सापु त्यादी त इनाप्यासे थौया ज्याझोस जी अनुसाना ब्याटेना छिगु नेपाल च्यानल निरन्तर सोयास नदिस सुभे